Sibulisa abantu lapha sokushayela ingoma zayizolo zolo. Yebo amatshati ngasancibeki kodwa lapha nelitshe lasenjelele belisakhuluma. Ade ngakabi khona ke la amabhruku abizwa ukuthi ama-bum short besazigqokela nje uphalaza. Sengithi ishort imbala ibe ngakabi khona lapha nobuziqumela ibhruku elide libe ukaphuthule. Izolo zolo lapha ke intombi ukuthi uyishela lapha niphululwa qeda amahlamvu ephane. Sasisabhalela amankazana incwadi ehle idabule akayibali. Angushayela ingoma zanamhlanje ngishayela ingoma ezindala ezayizolo zolo lapha ngishayela ingoma emnandi kakhulu yama Soul Brothers lapha neta uphinde futhi singogandaganda. Sengitsho lapha nama umuntu wayechutshwa umntwana mayechutshwa lapha kwausafuneka amadende lesipende sensimbi. Sengithi umuntu wayesuka lapha nayithi uyenyama endlovu yawoda imbhida kade sesiye egoli esabela ukuloywa. Babe ngakabi khona uMalayisha. Sasisa labo delivela. Sibulisa abantu phesheya kwelwandle lapha sithi usisi umama ozola lapha banjani eIsland banjani omenzi labo manyonyoba eDubai sithi baphila abantu phesheya kaNgulukudela eZimbabwe banjani abantu lapha eBronabek uIsaac oYasisi. Gomafinde wesikende. Allo Karia. Abaphila abantu kongazimbi lapha konkosibusise eTrinense. Abaphila abantu ebesha lapha sithi banjani abantu zinduku banjani abantu edlela. Sibulisa labo godlozo eCholoche Business Center. Ngiyalithanda kakhulu ngendlela esimangaliso uthi Jema Press uvodlozo omnyama inkosi emakhala uncane phezulu kakhulu phezulu kancane sisehlelweni olithanda ngendlela esimangaliso sithi sidonse zanamuhla kodwa ke sishazo ingoma zayizolo zolo.